Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hey, welcome back to Rubavu Real Estate YouTube channel. Ni buri mushya hano kanda subscribe kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mwaramutse, mwiriwe, gitondo cyiza, mugoroba mwiza, igicamunsi cyiza, bitewe naho duteze yombi uherereye, waba uri mu Rwanda, mu karere kose waba urimo, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ugubwe neza kandi ukomeze kwiyumvamo ikaze. Turi Rubavu mu Rugerero hafi y'ishuri rya hoteleri. Dukomeje kubahereza ibibanza biri kuri promosiyo. Hano tubazaniye ikibanza kinini cyane gifite metero kare 600, zoning area ni R1. Urumva ko ushaka kugabanyamo ibibanza bibiri. Aha hantu ni heza cyane, imihanda iranaciye, turi kuhatangira $9,000,000. Duhamagare mu bambere kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa kuri ekara, tuhakugeze mu bambere, cyangwa se ushaka ikindi wifuza gusobanuza nabwo waduhamagara. Ushaka kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha Rubavu Real Estate. Rero ahantu ntihagucike, na ahantu heza cyane, ni muri quartier nziza ushaka gukoreramo n'abandi ma projet atandukanye akubyarira inyungu. So Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose birahari, ibyangombwa birahari, ugura itukorerwa mitasiyo. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba cyane cyane mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze. Ikabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, ikanabafasha no kuyamamaza. Waduhamagara. Ushaka kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here for you.